Karolo eno e leng telele ya Pegelo e ka ga tshosometso ya lephata la poraefete mo pusong ga e bolo go letwa gareng ga maina ba tlhankedi bagolo ba ba tlhagelelang ke la ga motshwara matlotlo kakaretso wa ANC Paul Mashatile, tona ya ditiro Thulas Nxesi, motlatsa tona wa tsa matlhale Zizi Kodwa ga mmogo le tona ya maloba ya boitekanelo Dr. Zweli Mkhize. Morago ga go atoloswa ga paka ya Khomishine, kantoro ya Mopresidente e itsisitse fa karolo ya bofelo ya Pegelo e tla rebolwa seetebosigo a lesoma Mabedi Pedi. For me, this touches on the ethical issues that the ANC and of course the government have been emphasizing. People that are given the responsibility to lead are supposed to behave in a manner that should prove to be ethical and in a manner that is not supposed to be tainted by any form of suspicions and doubts. Volume 2 ya karolo ya bone ya Pegelo e samagane le mokgwa o puso ya Free State ka tiriso ya lefapha la matlo e dirisitseng botlhaswa diranta di le bilione tsa baduela lekgetho ka teng. Madi ao a ne a tshwanetse go aga matlo a tlhwatlhwa tlase a le dikete. Pegelo ya re go tshwanetse ga tlhongwa dipatlisiso malebana le go retelelwa ke go supa boeteledipele ga mokhuduthamaga wa maloba wa dipuso selegae le matlo kwa Free State Msebenzi Zwane. There's always been a talk about the procurement processes in South Africa and how officials in government are able to manipulate these processes so that the money that is meant for the poor has to go to the wrong hands. Go latela dipatlisiso tse di tseneletseng tse di ka ga projeke ya asbestos kwa Free State, Khomishine ya tlanegisitse gore NPA e phare mogwebi yo aparetsweng ke dipopo ya dinisodi ka ditatofatso ga mmogo le batlhankedi ba pele ba puso ya Free State Nthimotse Mkhesi le Thabani Zulu. Ga jana Pegelo ga ya nna le katlanegiso epe malebana le mokwaledi kakaretso yo sekegilweng wa ANC Magashule. The former premier of the Free State and the suspended Secretary General of the ANC has not been mentioned in this report. And I think he would quite be happy that his name has not been mentioned in this report. And my view is that it gives him some sigh of relief that if there are those who expected him to be mentioned, he is not mentioned, and the only challenge in front of him now is the court case that he's facing. Fanaga e santse letile karolo engwe ya Pegelo. Karolo ya bone ya tlanegisitse gore puso e bone kgakololo ya semolao malebana le gore a e ka kgona go boelwa ke madi a duetsweng ditlamo tsa Blackhead Consulting le Diamond Hill Joint malebana le projeke ya go fedisa marulelo a asbestos.